Monchumo ligerelia na gukwani bonandonsi ya sobereta semaragoba ya bono chinga kichini gukwaligania semesa ya mangana majia ahaseri bonyale kogo sansamuranire na gukomanya senchira yobo ikirano ayabereka okolekana kurwase mambi ya lenge nsambe kachinse chigabono chebono maragoba ekererense yemo litukuneria Jumatano tariki 24 omutinyo gatano gatatu mwaka bw'ekiri bubere na 22 na mange abereka okolekana yobono ngo chikukomanya ase chinse chigabono chiabono Margoba litanganike gimati gatunyara mangana ywa senchira yuko ya chuta. Tunasema hizi uchaguzi itafanywa chini ya usimamizi ya naibu wa chairman ya IBC. Sasa ni kura ya Mombasa itatushinda kweli? Kura ya Mombasa itatushinda? Hii ni kaunti ndogo, msiogope. Torigo chiwanchobo choli Mombasa na Kakamega wakolekana nse ya yejebukati otebire Raila Odinga cherera tigabo tenenere boigo UDA ya tebire terikubu Mombasa. Evelyn Mui, aged 28 years, was killed by her husband. Ogo ichana nogo kumio mosacha kumoito mongi na oje go ikago kuanere go chiabichuko birongo Kisii County. Nanya to mwani yoma na waraire alangene Kenya bona tingo nyaro gata bagende kunde yons timaye tingo moidete na keide tue bona njono na monyarete kerego omubere bo musao yo mogotoka korutire roche bonyagatanye marani Kisii County ya mate mbirerere. Omunchumu ligeribono Joshua Auta nigi aliganiribo ikiranu eliko kumanyia ayo amunanda mange asumuno abimanyererio elitirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha igotogo chakana roboti ruwe chania eyeneri tukilimulioka maega yomuberi womusa oyomo ogotoka sekenyorokia bonyagatanya buli tukuligoro yogotoka sensemo ya maranime ya kaunti ya Kisii nigobone ya mate ye familia yo yabireke gwesokia asokonyara kugania serikali gokoro butuki bwime na kumanyana kyumuberi yotogeta soro choromo asenseme yo ya bonyagatanyi omulikitonde mo Steven nigakoleta roika senseme yo na gotwaliganiria oroboti rokubwatia. Aiga asoro choro no mobero nyagosira Bernard nyangaunya aliteko bakogotoka aiga sekenyorokia bunyagatanyi kegotoka se wodi ya marani egotoka ime bonge ya Kitutu Chache North. Enka ya nyagosira Bernard moruli nyangau mbirerera sekolengana ya mate ya Bernard nigoli tukolio mweli ba muroche kale moyo Jumapili akabora Jumatatu ligima no mobero yo gatoka igora asoro cheru aliochora karana ige tororo nanya to mwani yoma na waraire alangene Kenya bona koranga iganga buno muntu obate program wase maiso na sobosio lakini kanyoro kuro elire kanyana roje abekire Kenya se masirige narire ono munwana bakora nabwati chiaram atogasimbendo kiege agokora bona arende tuo egokera bona erembure gotu egokera ugoli tangani abantu mbagaitiro bari kumarora lakini wande kerembure aturi asirira akamenya korok akanyorekana kolengana ne chinkwana ase kenyoreke kya bunyagatanyi niga ase kagetalie getambe gatia bairi mea mate ya nyagosira Bernard basiriria magimabo ase chinchera chobo tutukanu igego tebekana nga chinga ki omongino mwababete kagusira igari gokama agakanse agakwa mumuro mwabonere agachaka bangani ganywe sumo akarara noyo nere bwango igani gabwatumete nyitera ere tetene nere akabwatwa musubati yo mwabaka musugulikera akamurusi ase alenge aseri na ndobone ndogyo 10 na ndobone nere otokire ro chokolate osirete bone korekana ngase ngeye obokongumboro obo ngabo bisekanete kie kogera nyonekero twaikira iga twakwane n'abanyene familia nyene yareka ninge serikali ni gwente so emaiga emanye ningi kire mbotutukanu kibole bokogera mangana agoja asengeye amangana makongwegeza kweke abairi n'abasani nigo bagendrete gotumengora guchia se amateye kibale no kobori ase serikali gotukenganeye kiboikeranu
bono tingo nyaro gateba kende yonsi timanye tingo moitete ngakeite tue bono njoro na monyarete kerego bono nda serikali anye konyara kubwatiringania ria manyambandu kibakoreta mangana aya into na batoganyete batokonye mugambi gwekenyore kaso mu chief ya serikali polisi ya Lioma bajiche bakoro butuki korengana no mungwano buna atoka roje igaitira akaruturoje abekire ke amajamo ireta agatokore kenye gosiga sibete akanyora ogure roje bono nyone kenyore getantaniri nkemanye tinga ninkebete bono okobori kwa mate aye na mabori atatu ninki ningonyarite kumoita nyagosira Bernard Nyang'au na naseki kuripotire taseni kia Ndizi TV kurwaiga seki nyoro kia Bunyagatani kutoka ime county ya Kisii Elietaliane Ndemo Steven Biamuno omuliki itobene Ndemo Steven asorobotu rwa senchira yobo ikirano gotegana nere Ndemo Steven boy gotumulekira mangana arengetina makweli yamateye mukuru wa sensemo ya Bironge yo gotoka sebunge ya Nyalibali chache meye county ya Kisii ni boy gobole no wichano konene maiga yo mwana obo bwate myaka 23 kanete una Everin Nyaboke oyoro omorugio ya Dominic Ndo gotoka yogo itwano bako ya Everin Nyaboke chinkomo moli ya kabaka gosira oseka gosiria obuguma bwaje ya yugokoleka no amanye kana sare koligia umugako yobete kagotama no inabo omo county commander kurwa sensemo ya Masaba North Hassan Bashira nigatebiru na abanyanyimbo nigo bale timbero kumuligia umugako ye kremero bilyo yoko moenia Everin Nyaboke egendeta okolekana alia senka yaye murder incident report that was reported at our station yesterday at around 9:40 a.m. in that in a village within Keroma area that is around about 4 kilometers from the station, that one Evelyn Emui, aged 28 years, was killed by her husband by the name Dominic Obaga Muranga, who is aged around 36 years old. Officers from this station actually visited the village in Boroba within Regena location, and they actually find out that the lady had severe cuts on the head and both hands. The body was removed to Ugucha mortuary, awaiting postmortem. Nago tigana na mangana rengeta makweli tumulekira mangana rengeto bwa matena boigo amone chisemya motoka makemaiga yokugoro wechi skuru nigo bona baibuli base miguko nekingo twara barobwa matene chinkwana chiabena n'abantu bechi skuru eligo tanda osegotanga koleta chibura buru achi skuru na boigo ogo taiwana kolengana no mwalimu monne bwe skuru ya Nyaikuro ni gatebiruna encheranero yokunyara gukine birengo byechisemi ekero baratwara okubwatana okuyagati y'abalimu abarokiwana boigo amo na abaibuli ase eskuru yo nego chinga kyo cha robo semi buna abaibuli kunyara wesoke na koerera subwagaleme chandili bagotera eliko gendra gotingia na kwa bano murembe anena sensemo yichisemi Asa Marieta nkoro kwa Nyaboke Asuma principal ya Nyaikuro High School turi ya Nyaikuro ngo perform erubia umwaka uri abana nabange bayata buci university chagere mimi yaringe 8 points nyanja nyaleka nike no nyankianda tutafurahi ise koka turu mukisana tusabete nyanja nyaleka nike no nyankianda tutafurahi kitabe kusaba witungulinga tume izo mangana syllabus coverage tabati problem anda singi chawana bamenyete skuru ngosomi tole mandi somi tole butuko abaibuli bari gusupport kire skuru so mwana yabasoma abalimu bari trained turite college ichimo abana nabo bawita respect of the school na mwalimu te utegete mwana awe mwana okonyora utarakura ngo temali buna koranche manyete aprepare abana bachibo kora matema
Na voigo gotigana na yo omoteri kefa wunda uyo manyakante buna farikei uyo gotera matera country music ane kurwa sorgongo ruhagusi ni gobone so kirina gukwandira engana yabireke gonchokana na ase mitandao asama tukabwango igani gochiriboti chiyabachi gonchokana ase mitandao chigote buna farikei nigabaga kumutachira nso mwana bweskuru egento kiyabereke gonchokana ase mitandao na farikei nigeso kirina gote buna mangana yo abereka gukwanwa nigare yo burimo asano na babereka gote bunonde bwensi bwato busaiti bwangamana bwa manganayo abaka wesokia aniga gocha matuka makema igafarike kubeka ebicha asomtandao asabetega kwa merengane yo asatebete buna bali babere bagukwana igoro yengane yo babere bakubeka kubyara nabande mbagendrete kuligigwa igochinga kejifarike anyarega kubolia abantu babase kubeka asemtandao amangana batabwati bwene bwabo nonyemaiga yogatebakana buna niga bagakomutachira nsomwana bweskuru asa marieta wankuru kwa Farike Cowboy 045 kose kefa buonda yona atenenira iga asokubeka mangana na igura kona komnyuke mitandao kageta abange baino mwanyarorire abantu bakonga accuse amangana ayo na kigeko gera twachiri ko jabeka tene ninga na mangana abeire gakoba yoburimo amangana yoburimo abantu bangiwirite ndamwamu asenge injokero kende barore nyota yane kogendera bagote baganga gombwatire ne selling kale which is not true dito ko bare ko accuse I was actually in my house na renge ko record nyomba nkuvuga ngamangana ko mnyokanara riyayiga gento kende kenga mneking keyo na kega tu achira iga nyanjo police station on the BNCP of what any concern on the BNCP tete konoren information na bogo chaiga asomo CS oyo minto Ellen Osendi for more information. Those were false allegations aina mangana atarengo so bali mogendrete koeneza mangana ngabuna ayo kamora anjetiga tiga koeneza mangana otamanyetie e basis yaye na boigongo tigana na yomwe mseo mochole kurase wodi ya Kyogoro Walter obare muchache ni kubona abereka kumena gati ya menyibense meyo na kubakirambya muna soko mwali bagali yogo chikobara ase miaka 5 erebosio ni gochinga kichi obare bona bagakobatoke egari ya ambulance eyo atebera chikokonya bamenyibense meyo kerobara atwale omuchando mulikito Josephat Amisi ni gatwale ni roboti rwa senchira yobwikirano Kiabuna abamenyi be wodi ya Kyogoro banyale ko bagotwara chinyagitali chingiya chibwate abanyagitali baisaine nabo kwene kyanga nchibwate amariogo aliaranyale koba gagokonya abamenyi be wodi ya Kyogoro ayoniga kwanwali sikolia lero no MCA bwe wodi ya Kyogoro Walter Muchache magaya yekoena na egali ambulance uchechinya gitali che wodi ya Kyogoro na koene kya ngayanyale ko bagegokonya asobo sombi bwa baroire anene chingaki ichabutuko Muchache MCA Kyogoro ward na emande yabana nimbo atombo wakomanne singencho ikirenga kana na bwate yokorate gari ambulance se wodi yeto kanyale ko bagego ikiranga lero Garero lombwate mission yo launch ambulance Kyogoro ward irabe konya abantu baito asekero babwate chi emergency kana lero kora siasa yane na bagingonyora gisimi kinyinge butuko andi chinde cyacha mugaso ngayayo mweshimiwa otukwa metepara tubwate usima mungu no kukonyora umwana sande gwake ngayaya ekijana ngera kiabune Kyogoro gitakire konyora gari kinyo kinyagitari ikagaranga tware karangara ya kanene yogorete ambulance ya station there's a ward etwale number a hotline egokora 24 hours Walter Boigo nigo atebire ekiona kiege kamago gitangania nyale ko baga gochaka na inde naje go ikirani chira chinyinge echi nyale teka baga koliera aba menyi be wodi yo ya Kyogoro renge kana ki ambulance ye tutageti ase tokubanya abantu baito bakwa twamana kwa na matanga tutagete twatema gokonyo buguma bw'omuntu kabla Nyasaye ataramoira abamenyi abo be wodi ya Kyogoro niko banyara ko bagwesokia na komotoge Walter Muchache na gotebenga no murai urachiko baga kwene kiengonyale ko bago ikiranchira ao kati abo ko seli botaka na kwene kiabuna e wodi ya Kyogoro yanyale ko bago twara amagendero abene Walter ndo chochakira okora magendero na rure buya kerale tra ambulance yeri kirenga Walter care yes
koru abono gongo ageta buna intwa bangina rito go maite intwa bangino maite ngutultwara ibora yino aba ko maite mu maite kente kimo kwanere yes koru abo ejenere ratumnya kubwango gaki world champion mono asama gendro to chage to kora bad mapema kwa kero mweshimi world bari muchache ngambia mono asenyencho abantu bande nabo yari kunyarekana baenda baguri chibrado barete bache gutarira ga gose mono gaki batakora tige ndokiama na kona ikireke na rurega lirikire nga world care ambulance ngonga twabere no mogoko mono unantu abana kiogoro world that's why twachirege tuche kwa ene kinga na wanyatara so bisia maene nekene marieta nguru kunga Ronald Ontiri bikundo no lyo moteli na bikunda akuru kiogoro ward nyari bali chache kiogoro ward nyaguta gendo kia toletira anene no gocha korora amagendero tu achakire ase ward yito ya kiogoro ti project yo mwesimi kwa kwanete eyemo yabo no nyatara apiswa etore no mogoko nga ochakire project yo korora eriti y'abantu baye ba kiogoro ngakie gochikoba na kia bago chikorendwa egere babe na eriti engiya omuroberio oyo nyarakoba gokorekana ase nyagitari ya Kiogoro nigo bareta amo abamenyi be wodi yo naboigo abakori emiremo be enyagitari yo abanyarakoba bakomotogie Walter Muchache na komusaba nyarakoba gakwenekia enyagitari yo yanyarekoba gekomentwa abakori emiremo naboigo kwenekia buna yanyarekoba gekotwara amariogo ayera nyarakoba gakokonya abamenyi be wodi yo naboigo bali bande bakurwa ase chiwodi ao Fred Mose public health officer ongora Kiogoro ward kulingana no mwesimi ware sanga abantu baito mangana health ando mwato bokongo especially no yokongora botuko mongi no rekonyoro umwana emergency konya dora ambulance ko county ya take time mukere ye county e bate procedure tete ya staff mama goje konya umuntu yo monjo kanana bitukoli kwera esiorori akoli tutake at least serikali eri tulikire mo staffs wanyare gotokonya kuripoteria Ndizi TV korwe county ya Kisii elieterane Josephat Amisi Biamuno humuliki itobene Josephat Amisi asorobotire nchere yabene kurwa se wodi ya Kiogoro kurwa se county ya Kisii ko ikase county ya Nyamira komite tenete beno gotia ni gukwa yo mugavano mochorwe county ya Nyamira Amos Nyaribo na bono mokonyo ya Jameson dijogesa ni gobono yatebire mirobiri bene yabereke ikirana se county yobosi bogotia ni gukwa Nyaribo omujegora chikokolekana ali tukoli yankya abwase county yo ya Nyamira nabo igokolengana no yotenete ensemo yobwereria nabo igomo county secretary James Ntabo kurwase county ya Nyamira ni gobona abereka ko barigani bene abamenyi be county ya Nyamira litukoli yankyo eliokonyara ko nekine koroto tomujega woko mubekere gutu nabo igokomotiania bene Nyaribo gosabisi asentunde ya kabere uno mugavana we county ya Nyamira Babandi rumwe komite legaiga mu county commissioner wa county command committee hospital me banko ye nyangi yo munene mugavana kiko jakoba terikeno alesano aramisi yega kuna banki n'urukiko abantu tebiri baki abantu batumira amaboko isiko baki n'abantu abandi tubange tumuriro abantu bange kubisana kegera abantu bahocha na kubokin abantu bata amarube uyentekane n'abantu bocha banjye tutayare abantu kuba kunyina robe soda makimake kora mugabana kuri kurende abasobisi operase ko basuni igo komite yabangire krenti mo alia school ya Nyamira primary grounds twarengore geti mbiyakere krenti ko mbira mambia security na mo ibuna kwa somo kan kuma bande mbiyere krenti ko bangire protocol ya bangirwe macha ya bangi mo ko macha yi bantu ko taranse bio ko twerero tware bantu ko tero terera bande bantu ko na gaiga matero mo yigo no mo yigo karo igo bono entekane kringa komite yega abangire ne tayare endo batebinga abantu bitwa Nyamira ngose spali bali baranya ko bobocha pakicheto sangamo tokokamo kegero mugabano bachora ne kwetninge nkube kwale kurende no mo jai kokoko
kure na inde ofisi agenda negasi na boigo chinga kichu boigo omo governor omo chole me county ya Kisii Paul Simbara tugotera seke makalikia ODM manere ni gate bruna emero billions ya bekru boikiranu asobo kodribwe county ya Kisii arati boigo rachogotia ni wali tukolia nkioni gate birebuna nabate emero billion yago chia serikali ya county ya Kisii na begona menyibe county ya Kisii kolengana na arati ni gate biruna se miaka 10 ya bereke goeta nigeni boya serikali ya county ya bereke gotumeka century taliengia abone gate bire nachigo ticha emewa yonse ya bereke koene kigwa asensemo yobokurumi ngase county ya Kisii okobora kwa maliga sinyagetari ngati emechandeli arati atebera guchikumulekera ekera guchigotiani kwa benne lituko liankio. Kwanza niko na furaha, nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ya ushindi alionipa mimi kupitia kwa watu wangu wa hapa Kisii. Kwa hivyo la muhimu nataka niseme ni kwamba najua kuna matarajio makubwa kutoka kwa watu wangu. Ukiona ile kura waliopiga na wale walikuwa washindani wangu ni kura ambayo ni nyingi sana. Na kwa hivyo na nilipata kura kwa kila ile tunaita clan ya jamii ya Kisii. Nami nimejitolea kwamba nitahakikisha yale ambao watanipa kuwafanyia ama yale niliwaahidi kuwafanyia kazi nitaifanya kwa mpigo, na nitafanya kazi ambayo itahakikisha kwamba imebadilisha jimbo letu. Vile vile nataka kwamba jimbo letu liwe ni mfano wa majimbo mengine kuja kufuatilia vile tunafanya. Kitu cha muhimu kabisa, pesa zipo lakini wizi ndio umekuwa juu. Hiyo ndio shida, ni kwamba wafanyakazi wengi ambao wako katika kaunti ya Kisii wengi walipata mianya nyingi sana ya kutoa pesa katika kaunti. Kwa hivyo mheshimiwa gavana anaondoka, mahali ameachia, mimi nahakikisha kwamba nitahakikisha nimeziba zile mianya, nihakikisha kwamba nimefanyia wananchi wangu ambao ni nyumbani kwetu kazi ambayo itaonekana. Tukitengeneza Kisii kama jimbo, majimbo yengine tutatengeneza na tutatengeneza nchi yetu kama Kenya. Na boigogo tigana na yo imeyorongorwa gusi kumulekera isiko yorongorwa gusi umurandiri ole koligiye kerego kyobore bwense gweterase kyama kya ODM inse yo moboli bwazimio wani Kenya rera morodinga ni gobona baka okoletaro ya yewe ikase county ya Mombasa seganga yo kumwakireko ko oyo koligiye kerego kyobo governor se county yugweterase kyama kya ODM Abdul Somad Nasser rera ka okwana okurwa asense meyoni gabere kagote yabuna obochoribwe county ya Kakamega na bono obochoribwe county ya Mombasa sekero kyobo governor niko bubwenete gokorwa inse jomo konyi bumunyakiro bekombe kyobo choli ne chimbe IBC Juliana Acherera kolengana na Raila ni gate birebu nambali ko chiwanchobo choli we county chibere Kakamega na Mombasa okorwa inse jomo nyakiro bekombe kyobo choli ne chimbe IBC wafula chebukati niko na bate birebu na Juliana Acherera oyubo igo olegati aba commissioner abane bali besoke kurwa sekombe kyobo choli ne chimbe IBC asokote na bocholi wekero kyobore wensen mbokole kantia senchirengi ya nigo marairate bire nero bwente ko waliba gali yabene elia nyarga kora obocholi we county ya Kakamega na bwego no bocholi we county ya Mombasa raira boigoni gate bire buna chebukati igabwente wetigemeremo dimulioka. Sasa tena hataoni haya, anasema hiyo uchaguzi wa Mombasa na ya Kakamega yaendelee kama iko hapo. Tunasema hizi uchaguzi itafanywa chini ya usimamizi ya naibu wa chairman ya IBC. Bwana Chebukati kama mshtakiwa adisqualify himself, ajiondoe katika hii uchaguzi ambao unaendelea, awakifanya na wale watu ambaye hawana upendeleo. Mnaona vizuri? Sasa mimi natangaza hapa, Bwana Chebukati should disqualify himself from presiding over the elections in Kakamega and Mombasa, ili haki iweze kutendeka hapa. Sasa hapa Mombasa na Kakamega ni kipima joto. Nataka si nyinyi kama wana Azimio na wana Jubilee na wana Chungwa na wana Wiper
nyote kutoka hapa mrudi nyumbani. Kampeni tulimaliza. Iliyobaki sasa ni kuambia watu wetu wajitokeze siku ile, siku ya Jumatatu. Wajitokeze wote kwa wingi, waende wapige kura kwa Abdulswamad Sharif Nassir. Na chinga kichwa gendete wega bwatani bali bomo bwa Kenya Kwanza na nase kiama kia UDA niko bakoretara yabo gochia ase county ya Mombasa asoko mwakire koko yokoligie kergo kyo governor se county ya Mombasa wetara se kiama kia UDA oyo manyikitabu na Hassan Omar Sarai niko chinga kichwa boli amenyibe county ya Mombasa kumubwati ya sobo choriobo litukulia Jumatatu. Mimi kwa majina naitwa Jafet Mokaya Nyakundi, nyumbani ni Kisii, mali inajiita Kitutu Chache North. Sasa sisi tumekuja hapa, tumetumwa na naibu wa rais ambaye sasa ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Tukuje tushirikiane na ndugu yangu Sarai kuhakikisha ya kwamba tumekomboa Mombasa County. Nimesikia watu hapo wakilia ya kwamba ati tuchunge kura. Kama mimi nilichunga kura ya mzee mkongwe, tukaenda tukachunga kura ya president wetu William Ruto. Sasa ni kura ya Mombasa itatushinda kweli? Kura ya Mombasa itatushinda? Hii ni kaunti ndogo, msiogope. Hii tutachunga kura na mheshimiwa Sarai atakuwa gavana wetu kuanzia tarehe 29. Hii Mombasa tutakomboa kutoka kwa wale walala hoi. Nasikia wamewanyang'anya mashamba, wamewanyang'anya maploti. Kwa hivyo hii piga kura kwa mheshimiwa Sarai na UDA. Na uzuri watu wa Mombasa saizi mko na inaitwa marking scheme. Mshajua mahali serikali imeelekea. Serikali ni ya UDA. Sasa wewe unataka ukue nje ya serikali? Wewe unataka ukue nje ya serikali? Na sisi kama UDA tulisema ya kwamba tukiingia usukani, poti tutarugesha hapa. Ama mnataka wale wengine wachukua poti kule kwao? Si mnataka vijana wenu waandikwe hapa? Sasa sisi peke yetu ndio tutaweza kuregesha hiyo poti hapa na tuhakikishe vijana wetu na watoto wetu wameandikwa hapa. Kwa hivyo msiogope, sisi tuko hapa, tuko ngangari na kura tutachunga. Nago tigara samangana lengete na siasa omokonyo mobwazimio wane Kenya Musubati Martha Karua kaokwana kurose county ya Mombasa seri tukolia lero nigonera nyaraka gote bunambale no kwegena azimio bachike goli bagalia bene bokogera ense ya Kenya maika yo kwa melio bocholi bo mwako yogekero baganyeteke gambero kurwa okona chakwabo yegochinga kiechanyara kuboli amenyibe county ya Mombasa kwa ne kibunanko mubwatsi baro yokolie karokyo bo governor gotera sekia makia ODM Abdulswamad Nassir asobo choli boli tuko ya Jumatatu. Muone ya kwamba kura zote ni kwa ndugu yetu Abdulswamad. Pia muelewe ni kwa nini wakasimamisha. Mshaambiwa na ndugu yangu. Hawakutaka ijulikane Kenya walio wengi wako upande wa baba. Kura ni zenu, ni nyinyi mko nyuma ya nani? Kwa hivyo fanya hiyo kukasirika kwako sababu umeibiwa ikufanye uingie kwa kila nyumba kuambia watu wetu watokelezee wamchague Abdulswamad. Mimi nataka kuzungumza tu kidogo juu ya umuhimu wa gavana. Mambo yote yako ya kila siku ile inakusumbua iko kwa ofisi ya gavana, iko county government. Ujue ukikosea kuchagua gavana, hata tukipatiwa ushindi wetu ambao umecheleweshwa, baba akitoa amri akiwa Nairobi, wewe upate baba care. Kama ni gavana ambaye hamsikizi baba care yako itachelewa. Mipango yako yote itachelewa. Wamezoea kuita watu project. Abdulswamad ni project ya watu wa Mombasa. Ni project yenu? Ni project yenu? Wale ni project ya makateli ambayo wanapora nchi yetu. Msipomchagua gavana anafaa
ile poti yenu itakuwa na miguu, itatembea. Umuchumulikire nyerobono honsi anigagendete gocha gwetera Ndizi TV obwansubo mugusina bokwendera gutubwati gwetera nsemeli mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News the Digital na bwekubona nsemeli ya YouTube na bogotuna buna Ndizi TV News kubatakana nebirono nko yakira umusumali ga mangana magia senchira yoboikiranu ensa yemo yabono maragoba olitwa bwatera nere kuroso muntu boimanyiriro higakorwa Joshua Auta na bwekura nsemendi chibicha niryo ginigakorwa James ondie kirinyura mu litukunire Jumatano chikoraga isato chiabutu kono chukomera na John Kebati SMS ya mangana mayaboigo asomoroberio obweke umbutomocha na bwatamanga guchugosanga amuna etomera litukuri Juma SMS ya mangana maya litirane nchinkoro Vincent.